Maabot gihapit aga nga makakaya naton it mga problema. Turo hitluha papahiran in panyuhan kalipay tungudan mga hingyap. Nang babayaan ang mga sayop pakulog bisan usahay nahuhulog. Magawas sa kahon an gugma para ihatag hakadaman. Waray sobra, waray kulang. Laom hakadaadlaw ipapaabat para hangatanan nga kabataan mahingato kaupayan. Kumusta haatonig kasi ko taklubanon na di hinti arabot bago nato na paglao. Mauping nga agat takloban, mauping nga agat takloban, mauping nga agat takloban, mauping nga agat takloban. Maupay nga aga haakon haimungan na iya sabayan tahin pamahaw kadatag sa nga pamilya atong pagistoryahan nga naton harampangan mga plano wa kinabuhi nga hingyap naton matuman hakada sidlititong sirak may dapaglaong papadisan tapahiton kape nga tirimplahon nga naton ginaandam milalatag na halamesa magahatagin kusog kalamrag bago nga pag-asa aton nga tanan maihanagin ni hinulak kaupayanhan kadatag sa ginpapamulat sabay nga diya amon para mo masabdan bisan no nga kakurian di kita pagpapabayan sanglit igasi ko nga taklobanon ayaw kahulog padayon tait mga buruhaton nga dat magkulog maging agresibungan sabayan tapaning kamot adi na sangkay maupay nga agat ti arabot Mauping nga agat takloban, kumusta na iti mo kabutangan? Ayaw kahulog may bago nga paglaong diri mabaya tunay na nga ugol. Mauping nga agat takloban, maginano pamalit kabutangan. Ayaw kahulog may bago nga paglaom na magdadarahin lamrag tag kabubuwaso. Hapag padayon tatadlaw aton kung kumusta kung mabat man kitang problema aton na antos kung diri kita papabayan permanente may da tsansa agi karasa sangkay maupay nga aga kita kun nigayakan na kada naton pagtatapo dungan ng talang kalipay bisgano pa kasagipo kita tun ginaagian bisano nga kakurian diri paturuturian permi ka pamamatian dila kami pwede ya amo sumabay mga kasi waray kita magbuburo-bligay ti abot na haaton ang lamrag sobrang kaupayan maupay nga aga amot magiging tulay sanglit kasi kung nga taklubanan ayaw kahulog padayon tait mga buruhaton nga dat magkulog maging agresibungan sabayan tapaning kamot adi na sangkay maupay nga aga ti arabot Hiraya, hiraya, hiraya. Yes man, maupay nga aga haaton nga tanan magmaguri man kabutang abanting ang padayon nasta magmalinang pusod kita tanan na hihimuan ni paagi sanglit diri mo angay karangan timo kinabuhi paghinomdom kun may dagabi may daman taaga kun may pagsirom may daman liwat kabawa singabot at tsansa ngikita na tagan pa hinpag nga paglaungan pag nga aga Mauping nga agat takloban, ayaw kahulog may bago nga paglaong diri mabaya tunay na nga ugol. Maupay nga agat takloban, maginano pamalit kabutangan. Ayaw kahulog may bago nga paglaom na magdadarahin lamrag tag kabubuwason. Maupay nga agat takloban, maupay nga agat takloban. Ayaw kahulog may bago nga paglaom diri mabaya tunay na nga ugol. Maupay nga agat takloban, maginano pamalit kabutangan. Ayaw kahulog may bago nga paglaom na magdadarahin lamrag tag kabubuwason. Maupay nga agat takloban, maupay nga kabubuwason nito naguhulak haaton maupay nga agat takloban, para haakon nga na mga igasin akon nga taklubanon maupay nga agat takloban, maupay nga aga maupay nga aga maupay nga agat takloban. maupay nga aga Maupay nga aga. maupay nga aga Maupay nga aga.
nga aga, yung atanan.